Hello, Hulatinis, Misha Brian O'Hara, agus an Jew, Caidreabh ha Dr Mìcheal Newton, fyrioch an Carolina Tua an America Fàilte Mìcheal. Panatar son cuide go horst go. Ha mi gymagiil yn nobr agats ha wedi fi sgrifig tolia o'r hyn agus a fi an sasan an Cúltaing Éal an America agus an seo an alba cwydioch. An un sy'n gwneud becan myd dy ieins cadw felw ffwydioch agus cymryd a hwrw yn sas an sŵl na Gaelig agus a fi chobogtje an Cúltaing Éal. A me fodach mar a horst roinje en de raaste en Carolina Tua agus chanat van a show a va toen je hog de geel a va gama moor o hium bekken na varach a kiet blionna. Son landju ha holish yin gama sabach o huv a gilop na geel ach Hiushin gematrich aan in Amerika Tua fat gero koyersnach en Gaelig bio o hium da hier no kiet blionna. Smarshin nura chaimi en sas an the ralsach shin nura raimi en scholarach shin va me find barach mishniach a huv a vi en sas o hiums gere kutchin scaleach hacking en dachuch an the stachin agus an Canada she scale ha and fallach go either vor. Could you rooked me as hoked me on California, can just California, I guess it is in route ha be tudje dunje gematrich be torgunje show on a Carolina Tua mocho as in scale gantanik na gale and pouches Carolina Tua ach she needing a hound about tulje gunje on a California. Ik heb wel schientje ook Alping na ha aan een Carolina Tua. Ach kun je is de nu soort route. Als je ging je nog no ga aan de vrieven schinnen dol en vallig. Als je route hoek me hoek moe in Toshak je scaleachen litriges kjols downsug maar wie is tachers getriet. De imagdunje, han a rutin sin, han a fjarsten sin gamat haringjach, a huv na Gaelig, han a horing, ho bria, san a scaleochen gamat haringjach, agus downsug gamat biohal, agus sin na rutin a bavoa o hiún, o chan jullie sem trichet blion na mar sin, dat a hoosik mi ui a gal in a rutin galeoch. Agus as Jago came a horse the mach as an olhai in Toshach, Chami horst gonna duchen en keltjoch, Chami gonna richting Vic, agus a yeding, agus a galloping, agus a chlimeri, agus va mui a sheer as als de koesperin shin, agus smunig me heen, maar change me aan, maar find me doi. Chorigen a go lawn agus fudach an chavi caramella akam. Mar sin hoor me driach ag olhai glaso go an an roin na computerach. Agus va me a fudach sa goper an a sin fat dav leona agus ik an naam va me a gal choorsichen an a roinekeltjes an a Gaelig agus as Jago dav leona jenne sin a gienig va me komisach go leor at Gaelig a bring agus hoosik me PhD a dhéanag. Va me an a donagin a génu PhD fat bekken a varach keher blionna agus rief van va me og va uiacham an a koesperin man arinjach agus fast gema imaginjach kunate me chor na harinjach agus smar sin in tuver a hug me koesper manarinjach. Harom ik kindjach in Toshach Jane koesper a hung ach she romach in de gui beeshin a hierd studiakam agus voleshin go wie mag het kruvens waar sin koesper hug me als een trachgesakam. Agus ach ik nu naam wel Uiacham an an immigrant agus
Ba mi ho forstenach gyda únia ac yn colri Ian Machanús agus Maid Bennett agus fioin ella aha in sas an an imig tuv de Ealan Gàidhlig agus ba mi dol chórsta fet Gaeltach cúideach go fiach in brí dúine lora gohadig i'r tíad mór I grogadig agus I génú chláríon ach go mar sin ha láv vec cú a bhíacham an an imig cúspur a rút an Gaeilg. Íontach mar a bhuaistú tíideach a bhí an sás an cúspur cho bearstoch agus bhí a gobal le daine cho jálach agus ardúsal mar a bhuaistú Ian Machanús agus daine mar sin Ealan Gàidhlig agus an uair sin cúine chaú ráise America ma ha? Hannig mé arás man a bhlion an nuchad a nui. Sig, gin over a chaú ráis? Well, imig over, ba G adige charam charo corman an sul na Gaeilg an uair sin cho palt teacher. Agus charmi Egypt céintach J géning as J sin agus economic ba cultus tarinkachar na stadion si sit jedig in term ava ag William McAlinton Bill Clinton. Agus heel mi va mi out daviach charmi chotálik abi chiliagach by durf Corman a Laura gan an alabing gan an naam. Ach unroot a hacher an oor sin ba der a viing a brin redunium and a ui a bakam a bacholagin and a root in Gaeilg ik dunje feinjach karsan agus gaharij kujigin ha fudach an sa stadion a ruka gan sa stadion karsan ha ui agat an Gaeilg agus root in Gaeilg. Is get nam being a goper an Latin, no an Gréigish, no an Spanish, have ik dunje feinjach sin, ach ha chopek je huin ek dunje an Gaeilg, to be at the feinjach sin, she min of unsi, microaggression, a channingsim, mar sin, ach, she root a voelarum, gan bachort de chudjigin, a rollen saas, an een Scholarach me ectorin an Gael an sa stadion agus si sin a háisic mi agus ba mi a lorag hoperichin agus ba mi ga ma moach am nach deach go leor idir a dhéan or a chúspar sin agus smar sin a darn an tres a leor a rein mi me ectorin an Gael an sa stadion agus lorag mi torstú an nuair sin agus mór in as a dhé cúideach agus maar ha mis ga eiking a riist. Ga maar in gunje aan. Ik rogadig. Gematrich. Een darne live. Haro wat kjaan shi is achke gadig maar ha. Och you greshin en tjachkerach gehoord dan een alping. Och ga niach gadig. Gaan je femintje. Gaan je ach. Females a verla, agus she a verla a vergut chach and cheer, agus corman operach, agus mar sin a rurst. Agus a barach sin van de koersnach and Karen Beck, agus wat a soehug ri lucht na berla, en sa stadion, agus ha an unviach ag lucht na berla, en de hula haatje, gede a verla is shar, agus as urstikje, agus smar sin a rurst. Ach, a gangen sin, she ektri chuttermach a haun agus gaharij leis mar a va na koersneach an show an saas an an cushion an lehij inberach agus coloniality agus na ruten rischen bi dunje a brin ans na holhaien sa lang Jew agus haro dunje homoachel education sin dat a me goped an raulse hog. Agus nuair sin cúine thoisiú Gaeilg USA an nó sin sáú gan ró a beachú bhórgáin teachcroch go sgeulaiche I measc na American íchas mar sin. Díadach ba fioin ris an rumí brín ag an nám súla mí
da vile sa coig diag súla mi, mun am sin a hóisi sin bhuiin, agus va dordach gúin sas inche, agus mar Patricia va misje a gal na stúrach och juns gum féiming again ge bolum charomi son a vi stúr na buine ach sin mar a hacher. Agus va mi a goper ik ol hai Carolina toe ag an almat. Mar sin budding of vi brin ris na dúne va os cún an rointsin agus os cún muingechi agus ruúten mar sin chud mi an fisar hog ba íorn dé se oier bei dhéana met déanú or son caiir is dé a hog agus galh mi dríach áirithe seach. Could you going to be a gown fat blion na ga? Díach son shouting the gunja good a joviach gavon. Agus can be a gra derst agus smarshina a cushion dói agus hanig buyanella ik can run target son paig but harushing and do ach vi blion ach hoeket munje hugger son davlion again agus how can ik davlion ach like ma sit up agus a cultish had a fiachin ri munje hug a russen son kaharste hug ach han some kimmer hashin generust agus een show me een hidden glen en je how a hidden glen. Shug sé an titel a hakam or the Hidden Glen Folk School of Scottish Highland Heritage. Sin an over nach bunning os sin a chéine. Hidden Glen ní sin a chúis. Ní sin a chúis, Ínscrí mí ein sin ma ha. Shug, well, sé ha mi móhug go bhfuil uí ag dúine an cúspar in Gaelic. Agus get the ha choraman ag dúine an canan Jonsahog Netherlian, agus Egish Mihin a Gaelic Netherlian becken. Chanel na Corbin Hopout to have Cusperin Ella a Suahugrish a Gaelic Jonsahog. Agus and Czechus Shin a Cortacrum, agus Hanyo Torgunya Avarach a Comasach at Cusperin Tuva Mui a Chanan a Hekisk. Agus ik nu naam ha mi feichting gebel oejek dunje als de Cusperin Shin o huns gebel het moacham echterin en geel a huv imperach a huv coloniality a huv the Christian Maoin show agus han jo fuse als na holhaien Maoin gunje a ha jolach een Raunselhoek een Scholarach. Dus maar sin hoek sin misne go agus carriage nuga ella rute go a churad vaun o hun dabliona gus Jules hug a horse de gunje ha fia Henry Dolan sa sounds the Christian chin agus had dunje a chin hoekum immigaatje va fioinakum alpin heen geharige Canada ans na staatjen Australia agus a Shela Noor. Si rud mór a han an Canada Lions a cuideach nach chéil mar a hachar cúsin le na túsanní agus mar a ha dul háast agus ha fis agan go bhfuil léichearst a bhí tugadh chéist mí an imperach agus colonialisation agus Jane Parst a chloig sinne nó Jane Parst dé hachar riine agus dé ha tacharst háast agus an míchéint agus angelis a ha mongóirst agus tang mhór a son sin a hokul inach turis a ha brín amach a mi riamh a smuoinethe go raibh féim a chúspa seo a bhí brín amach mi héin ach chu ridimid bhí brín mi sin fad uair a híide nó bharach ach a bhí cruachil hausa go maith cruachil u héin Jane se a rutan a bhíú Jane a bíú scríbhí ach bíú Jane á an cuideach chu fat sa mi tic sin. Seag ha Órain agus barstach na Gaelic gematariciach agus chacharin gere barsta hana míide a cuairste grúpa bhí Jane órain agus barstach
agus íoch mi ri becan again ag ha mi gama jail a scéalach an gudjach ha mi novel bec a skrive go hiún chan je listen koig blian diag no rut gan mar si den ischt agus ha mi goper choí neachjalain a ha 4 elente Thomas Keys an Ealan dú an Alping agus ha sin a goper de chéle leor in na sean scéalachken sean scéalachken me tuaide danen agus Caidreabh agus Mich Vili agus coile fiantichen na dunne na sean scéalachken a ha na bheach céin crea dúchas na géal. Agus nach chuile féin mór an áite an lá dú. Cos nach chuile féin mór an áite nó uí sláú ag déine. Well, sulla mi se go bhfuil béim na bulle mór fulam prohí an na Gaeilge ach a cleachgug geolalas a ha tían a súl na béarla. Seach súl na Gaeilge agus súl na Gael. Agus sulla mi se gan fud sinna bhí carantana. Gus an bí fríavan nó frévan a fast go cearst féimi úd going a bhí an. Agus na bheach céin ha tóraigh mór ans na sean scéalachken. Agus ha níon bec agam Roisin agus cha bhí mi a brí na Gaeilge riamh agus bí mi lévah leorchin Gaeilge ria agus sé bhóigh mi go má lua ha leorchin clóine an agus hat ma agus hat taringeach mór inniu. Ach bhór chuú had stéite súl na béarla. Chanjelle agus súl a lá dú. Chanjo mór inniu a tor súl arás na sean scéalachken agus a sean tóprichin agus an dúchas a ha dóing agus bhúla orm chodónas a ha an dí sin agus an féim sin agus hiún choras dáh líonna thoisiigh mi an leor seo a scríbh. Chadeach mi roáte ó hiún bhúla orm nach é neachjalainn na harm agus géimeag Jalvan taringach a bhí anna go ná lehéidir rein Jim Fitzpatrick nó ruúta an mar sin a ha 4 haringach an túl. Ach go fórstanach a gamis mi, well sé ó héin a chud mise an ConaltrugRí Thomas a bh a sirig chuigegan a bhí go gopur cóir is sér. Texichin ma nuh cholam cillian agus mar sin a háis sin ach a sin a gopur a tuillegan ist. Smar sin a háisiigh mi an óper agus ha mi a bhí gopur choirí man híon Roisin sean scéalach an cuideach a dáh líon an na seachan is a géin se sean scéalachgan ag go bhád an America túa. Agus é déanam 4 bhar sin. Ha choma leis an sein agus an tiicse híige go brí cho ág sa ha bogte an súl na Gaeilge agus a Gaeilge céin agus meallar an naoch le sin cuideoch. Fa mi dul ra meall an naoch cuideoch leis an dúis a thuúú san an leabhar seo an bhfuil is áirste. A ní sé gin beca mi dhéana an leabhar cútmach a ha seo. Jo sé an unseirse immers na bhain de bhrín mi hín is Wilson me leor mar sin a dhéanamh cochrúneach dé stú me ectarí na Gaeilge an an Alping. Hoise sin a bréanar sin choris cóig blian a díag. Ach saon ó hiún 3 bliana nó 4 bliana a dhéon si gátar gorói atá se thugéir as úr. Agus chaimíon sa saon agus bhain díisteaching a beach go thug an tópricin a bachóir bhí ann. Rhaine héin stocha bhórchúd sin tug. Chud mi ris agus jeasaic mi agus etar hengic mi cudjin na tópricin a haun.
Ach ríist han na gyrus yn tuliagus gawn. Fémi na gyrus yn y fiawn gus yn fai dyn i iolas i'r edri na Gàidhlig agus bri dílab na gael. Agus sŵl mi gan cwtich yn lior sy'n rysyn ymyrst. Gysyn i gynnig. Agus am y cwtioch ar son lwy a gynnu yn rwyd ela, yn ffroject ela, fy mi gobar yn isht. Am i yn draste a torska bŵl lior ŵr de llawn sgeulaiche ha mi jesachog as na llawn tobricin. Etter sgeulaiche etter náisiúnta, sgeulaiche cloinne, sgeulaiche man na finnechen geulach agus sgeulaiche sí. Wow. Agus bí sin, well, fé mi a bhí stoi ag an oilsicheter ag toisiach na blionna agus ha dúlach am a bhí a ginse llawn sgeulaiche ag féis internationalta yn sgeulaiche an a Dunaidian yn aflionna. Na gyda'i. James Shores, coen logeisiach a fi a sawn o look levi a fi a sawn o son yn liawr sy'n cohaw gamas in a vich no? Dyn sy'n byd? In a vich, geharig. Dyn a ha son a fi liawlach yn sgeulach yn y fawn. Si rwyd a foig mi Mìcheal liawrig yn ure awn a ha ons a fel jasachog yn y siawn sgeulach yn agus etter hengachien a hage a huiching some law and Jew. Get the Rhine mar exemplar jij no gila. Còmhradh hug Cruthachail. Rhine heen a vorchuch ku you jinne etter hengachien agus scaun gan gav and tuiching and isht out of verle o hun gavelet well doelgeintch gamashaw nasanta. Agus yn bí an leabhar seo sa Gàidhlig a bhain. Cha bí an dachuid na seantóbrichin Gàidhlig ann agus etter hengachíon a rain mi héin. Ha sin scoileal ha mi dénne fiúr I sin go mór agus bha mi dul a réinoch a thuh a gholar agus an amrí teach. Cimar a hau faracin mi Ealan is cultúr na Gàidhlig. A bhfuil dáchasach nó bhfuil jumboch nó déad bheach chéin? Well, Fabi a vi dáchasach. Ha mi hín dílas gan a Gàidhlig cha géal mi rim a bheo I. Ha mi feich gin go bhfuil a Gàidhlig a tóir tocail do manín. Agus ha mi feich gin go bhfuil dúine fegan thuil a gá úi. Ans a chanan, ans an echtri, ans an dúchas. Agus go bhfuil son stúr a gain tron na tobricin agus ha sinna í orn go I the Bhòrd soon ni. Sin ceart agus le na gurasan is na scéalach na stúr a ha usa hórs do look na Gàidhlig. Fillanta agus look júmsachaí be sin go má luachfar gain ha mi cínteach san am an drásta agus an amrí teach agus míle taingar san an obair a hau a bhí déanú agus ha déanú háast agus go meáisnach an nuair a géin tinkálar san céilí le chéile leis an teildaigh hacking ach hic an lá. Ach, well, míle taing a bhíchail son brín rúm an dú mu de bheitthe agus na beachcan agata mu cúsin Cruthachail is a lehéid mar sin a Gàidhlig is lei sin agus hí mi go beo uairigin ha mi an dáchas. Has me hín. Thank God.